Ehehe. No muri Kigali Bakeries Cakes ije ari igisubizo ku muntu wese wakenera keke. Ubu none ibiciro twabihananiwe twabikubise hasi. Waba ukeneye keke yo mu bukwe, keke ya anniversaire, tubafitiye keke nziza z'ubwoko butandukanye. Murahasanga keke yo mu bwoko bwa vanilla, honey cake, lemon cake, banana cake, muhasange chocolate cake, strawberry, milk ndetse n'izindi keke z'ubwoko butandukanye bitewe n'iyo ukunda cyangwa uko ubyifuza. Akarusho kacu nuko kuva ku mafaranga 6,000 kuzamura tugukorera keke ya anniversaire. Kigali Bakeries Cakes niho honyine mu mujyi wa Kigali musanga pinwe, ikaba ifite uburyohe budasanzwe, ikaba igira vitamine nyinshi z'umwihariko. Muradusanga Ikinyinya kuri station Engine. Ushobora no guhamagara ugakoresha command tukaba twayikuzanira aho wibereye mu kanya gato nk'ako guhumbya. Duhamagare kuri 0788 68 46 95 cyangwa 0788 30 34 210. Turaze kwirira gatonda. Congratulations to you. Happy birthday to you.